Sa gudayan nga iti surat, pagkasalitaan ni Edson nga napoluan, langit ken daga. Dear Manong Nemi. Naganay gayak Manong Nemi nga si mangat manikpud iti baybay iti papangkupanagpana. Gaputa nakatadidtog tinubon ko Manong Nemi nga napanaak kang runahan na unay manong ket first class digitoy nga napanaak na naro iti Malaga Manong Nemi ken Talakito. Naisamet ni Nanang Manong Nemi nga nang sabat kanyak nga nang isagana iti pangipanak at iti inubon ko nga ikan nga banyera kalpasan na mangibati kang haro din si Danta anak nangilasin ako nang talungan rakel nga Malaga masigang alam mapangkoro din ila ko ita komprador dito anak damani may kaman nga kwarta ket ni adu ti awan pa iti shampoo kada na da sabon nga paglaba ken toothpaste ken da dumapay nga awan iti kusina sabon nga paglaba halawan nang gananos kayo alas ka anak ko iti kang runaan nga gananos sika nga inauna kada kayong nga upat nga kakabsat taan nga rod nasapa met nga neewawa ti amam ti tabaybay kinunana Manong Nemi. Kadalakit manin ni Nanang dedi tatang Manong Nemi nga sa amin nga nasapsapulan. Pumapanamet dedi tatang Manong kumakalap nga isumat ti nakasursurwak Manong. Ngem gabotan ako rapay kamlaang ket upat kam nga kakapsat abong laeng ti balay mi Manong Nemi numampay kang runan na una nga kasta iti balay digiti karuba mi. Manong Nemi adda kami ti makuna nga sitio Minanga. May isa nga sitio ti bagyanan mi Manong. Napintas kidi dito nga lugar kabuta. Napintas iti rock information kunada man. Iti batbato iti ikid ti baybay. Sumat ti kang runahan nga pagkalapam mi Manong Nemi ta adu digitay makalapan masirip mo kadigiti po kadigiti sirok iti koral nga agagapapon nga lames wenno ikan nga mabalin mi panaan di makadagas no daduma Manong Nemi ket makangeg kami ti kanalpuong dadalat tadigiti mangilibas nga dinamita Manong abusta paksyaten dadigiti babasit pa laing nga ikan sa kadadailan da digiti koral. Basta nga agdinamita da. Digiti mat ka pulis pa kiti mangin babaon ka dagiti agdandanamita. Masapul kanu ni Mayor Manong Nemi ti ikan so ang danamita da. Di pa lang agpakalap dalatan nga ako. Yung dagdanamita da. Sinabatak ni LC Manong Nemi nga Jack. Pas basa iti high school Manong Nemi ne sikat mangluto natin ating ko tayo so pagrabian tayo patut na alam Manong napaningla ko ni Nanang baka masapul kong kontribusyon ko di eskwela ang tunubigat kat magtudtuno ni Nanang agad-anos kayo napiento lang bumak nang tayo bumak nang tayo nga Manong dito balay ko mapay tagbalbaliw kasta nga umay ti bagyo po kakaasit ay ngagbakbakwit marba duwan bangunan tayo tumanin ito na nga nga buwak nang tayo ngagbalay tayo ti sementado kin kastamatan nga anta kumamatin kuryente tayo damat kaya di kuryente na nga duma karuba tayo ito lang tayo sumagmanulang ka na tayo ti awan king tayo kandela ito sa bagay, samot kiti nga na pudot dito yung kaputa na pariir, hante ka sa pulang ti aircon no electric fan. Ito naggraduar ti high school Manong, kaslakto ka kadigking ka, saan ang nagbasa. Di ba pagka ito nagtrabaho? Ka sumurik nga sales lady, waitress, katulong ko naman.
Siya ka kita dito eklataya, igidi baybay, agkalap, agpana, kaya nagbaniit, sigay, o bitin sigay. Dito lang ha, baniit kan pana, agpaladaw ako na. Kasta tibiyag mi manong name sang kasapulan sang kaapuyan. No nadawel ti baybay, kita wana. Diyak matngarot igasang gasa ti bagik mapanaklat tagpana. No nadawel. Mamanumot kindian no, dari kiti nadawel nga tiyempo manong. Sa dutlaeng iti saan ngagbiag, madakat ti baybay, amumlaki tagkalap. Makaalakat si daan, wala mailako, nga dakwarta mga maigatang nga kiti kasapulan. Payagbet ka din na, saan ka ng sibro manong. Agar-aram, baro ako manong naman, tsak pa masangot mo agar-aram. Mga mat no makaaramak, at mapasamak ka na kami, masikugat, ang kasarak na din na oras. Kasuro peti biyak di kiti kakapsat ko no, ada pabilyak. Mga alakat, layol at patpakanam ako na sa kanto, mapututan. So, siyempre, biyang kumat itikas sa may sa nga baro, nga agkursunada ka na kiti babay. Siyempre, adumat na kiti babay, mabalasang iti roba mi manong. Adumat. Ang kasano nga rin, masenso nga rin ti biyag mo, no? Padang matlayan nga anak mangalap, baling asawa. Patasan tayo makasirig tayo tumot, tinabak na agad. Anya tambong, mga nadandang kursunada kada tao nga nabak na. Magkurda nga tamang kursunada kanya, ito tanay, kumkumbri, itingisit ko, kabot na, numapanak agpanag, jakman nga rin ag long sleeve. Kaya, sa bagay, nagwapo ako natundiris ti agong ko, nabiyag na iti mata, isla, kaing ingas ko ni Richard Gomez idag kabanwa. Naging gaman ang naming at imay sa nga aldaw, ada na isaraong dito si Chumi nga napintas nga kutse. Sinipsiputak mano. Kabayatan nga madama iti panagbatok ko kadag iti tangrib. Wano saan kat lawlaw iti darakkel nga bato. Nga pagapunan iti ikan nga mabalin nga panain. Aging gaman ng naming nakitak ti may nga panglakayin, nataingan, ng guwapo, malalaki tilangan nga dimsag iti kotse. Si maruno manong naming ti asawa na siguro, langan na ti dunia. Kinadda si maruno may katlong nga dimsaag manong naming iti kotse nga urek lang na pawaw. Wow, nagpintas. Anak na siguro na yan. Agasawa kit at anak da nga napintas abalasa. Orek na pa sa gawisi manong name. Ay, sabali na nga talaga ti bapak nang napintas arwaten da. Makita nga baknang da talaga, nakaalakas da, nakarelo. Kaya napintas ti arwaten da sa dikotse. Manong name dagiti agsasaruno nga tatakalabato nga nagpaamyanan iti nakaiturungan ti matang da. Mapawaw da siguro ti pintas iti rock information. Right. Naging ka manong name nga bimato manen para iti maudi ko na. Nagmamalasak, basit lang dati na alak. Hindi makasiripak manong name it kurapo. Wow, kurapo. Panakkilan dito, jak mariro, 5 kilo. Tsak! Gitik, paano? Di mismo nga nagbaitan na giti ulo na napuntaan. Haaran nga nakapagkulag-kulag na, haaran nga nakapagkulipagpag. Kaya naman tipaglayangan na naman pagpintasan na manong nemita, pumapana ka talaga. Hindi pa lang kami ubing, adak elementary, nalayan ako magpana, nila ako kumaitan. Kunakmada. Manong nemi si mangladak nga ruden nga daak iti abagatanen ti ayan dagiti talo nga mangbibuya ti pintas
ti rocky formation manon pintas ti igid ti baybay. Idi matalyaw nak, ti anak da. Hey, kunanang nga ti man, nagsardengan. Imasideg ngomis isem. Oo, nagpintasin nga babae. Stainless. Sa ako kitan ti kutis ko. Kasla kapet gatas. Napugot kan na po daw. Api ka di ma'am? Ado di kita na alam nagat. Pero ti gumatang. Mangibatik lang ti siya dahin mi ma'am. Sa di kita duma. Ina ko maila ko diyay kumpra. Siyak lang yan ti gumatang. Naiimas di kita ya. Naiimas ka ma'am. Anak? Awan ma'am. Ilasin mong radatak ma'am. Sa inyon ilakom na kita duma. Di mo kayat? Diyak makarkol ma'am no hang nawakwa. Karkol ang latan. Umanayin sa ngaribo? Ato ko na ma'am. Katangek sa ngaribo. Pinruwar na pitakan na nagbangbang manong. Puro sa ngaribo ko talaga. Ito yun. Maging katak na talo ng bukel. Si Dami. Ito yun ma'am. Natagsin. Hansa mo tumanag sa ngaribo? Okay na ma'am. Baka nayunak pa Hanin ma'am. Talanagan mo agan mo ti bagam. Siyak ni Angela. Siyak man ni Edson. Tagadtoy ka? Tagadtoyak sityo Sabangan. Napintas na tinong lugar Apa nga man ti makapanunot ka mang develop agbaling nga beach resort. Kasi nangurot nga agbaling nga beach resort, ma'am. Kaya isumati yan ti balbalay mi. Kung kayo din nagdiswan ti balayo, adaking ko, ma'am. Agup-upa kami. May baling nga, ma'am, ano sino taking kukwa? Api, ma'am, katangin nyo? Pagbali namin ko mga beach resort, nako, pag yan namin pa nga road, hindi po mga paamyanan kayo. Sakupin nyo, di kititarak kalabato? Wala. Plano mingaw ka na ba pakin ni mama? Nga pagsisilpo mo di kiti bato, tatakal bato. Tunggal bato, paset ka, kami tigi cottage. Tapno, makaakar, di kiti mapan iti cottage, agdan na, wano adarang tayo na. Rang-tarang tayo mi. May imagine mo di kayat mi? May imagine mi. Ang pagbali nyo ito yung beach resort, di paritan nyo, nukuhan, di kiti mo pa nagkalap. Ket, depende. Dito lang tinamnamaik nga alis to nga paggatang awan o pagpanaat. Tano, saan nga nagkiti bato ka, awan mo, di ba panaan? Depende. Kada kita nga bato, ma'am, bisot ayan pagbiyakan mi nga taga sityo Sabangan. Kinapod doon na saan lang sisyak tagpampana. At dapat kita mangipakatisiga da. Di kita agbanbanit. No, agbaling nga beach resort dito di maparitang kamton. Depende nga road. Kasano ito plano. Sige, ma'am. Ay, ibaga mo na si taking kukwa. Ibaga nga road manong name tinagan taking kukwa, tinaga nga nagdisuwan, dakiti kalapaw mi, abong-abong mi. Kaniti aking batog manong name, kadagiti rakkel nga bato. Manong name, naragsakak na saan, idisuwang petak dito balay. Anak, tayo nakalapam. Nangibati lang ti sidayin tayo na. Ket, ada naglakwak na sa ngaribo.
Alam mo ito nga anak ko ta, may layon, ti kwartatay ka na maornog. Nang, hmm, mapadisi tayo sa amat ka na ito nga lugar. Mapadisi? Init kahit mong sawan. Anda nakasarita ka nga ako ha. Kahit nang hagatangin na ito nga lugar. Pagbalinda ka nung beach resort. No kaya't ni Mr. Fernandez gila ko. Kaya pangarap na nagsanay ka. Amang ano, maila ko katagbaling nga beach resort na ito. Kat mapadisi tayo. Pag dismundo ko rin na balbalay tayo. At mabantay ta ko mabaling nga pangidiswan tayo. Nalawa mo tiigit di ba iba yan No asin taking kukuha kat sumanan pagupaan tayo. Unang yung nagbaling nga beach resort. Ti beach kit mangsakop kada kiti datakkel na bato. Kaya ita ay andi kita adu nga mabaling nga pagkalapan. Hewan ti pagkalapan pa Anak, adu ti paset ti baybay. Kit no, hanta ka mabaling nga pagkalapan ti na kat nalawang mo ti baybay nga mabaling mo pagbaniitan o pagpanaan. No banit, nabalit ang mamano. No pana, no awan ti pagapunan di kita ikan, nga mabaling mo nga patukan nga pagpanaan, origatan ka. Anak, no anyaman ti aguro-uri nga gasat ka na tayo. Naapo Diyos pa yung kadeng. Basta sante nga sumuko. Nitsikait yung sawan. Sante nga sumuko nga biyag. Umadang ka. Taluntunom tila niya mga naitid kang nga dala, tibiyag. Sige nang. Luto kayo nga rutan, mga tayo, mabisin ako. Saan nga may kat iti sirmatak manunemi ti pakabuklan ni Angeli. Tinaga na tayo, Angelina? Ni Angelina. Naggasad kit din di lalaki nga makaarakop nga makaagek ka iti narumpi ka bibig na. Nga maka-approach ti barukong na. Kin bayaman. Tababayan terapaap. Urag patinggalang terapaak. Arapaapek ni Angelina. Angelina. Lapanak nagdigos manong nemi iti panakabanyumi nga napalawlawan iti ledda nga awan ti linong naman kagbumbaak sa kwinsarek ti timba iti unek ti banyo saak nagbukbuk manong nemi kidedeg sa bunak ma-imagine ko ni Angelina neket ureg kikedemak manong nemi nga mangsabsabun iti ni Junjun ko. Ni Angelina manong name iti imagine. Babaeng ti imagination, Angelina. Tagikuain ka. Babaeng ka dagiti duwa nga ima, Angelina. Tagikuain ka. O naman lang ti kasto nga wagas ket matagikua ka, Angelina. Angelina. Aging ka manong naming at imay sangal daw imay ni Mr. Fernandez. Inumong na kami nga amin manong. Nga gendag iti nga sityo ng mga sakup. Iti ayan digiti batog digiti darakkel nga bato. Adamay sa nga kagawad nga kalugaran mi kasityoan mi manong. Iso tinangumong kada kami. Tapi kano kagawad? Ada kano nasken ni bagana. Gustong to di ko naksa. Mapadisa tayo sama dito nga lugar. Kahit mo sawen. Mapukaw ti sityo sa bangan. Kau na. Tayo ito amyanan tayo kat hanbat tayong asakop ti barangay tayo. Hindi makisityo tayo ito bangir. Numabaling kat santing ipalubos. Gusto ti ko nam. Edson.
Gusto ti ko na kabutad da imay idi nga ag-asawa ken na lapintas nga anak da. Sinalsud da no sino aking kukuha dato yung lugar. Ibaga ka. Ket kayas la kayat da nga katangan. Sa dino pa yung pagyanami ko nakit paamihanan tayo ano. Malaksid ano, agsanod tayo. Umatras tayo. Hindi ti bangir ti kalsada. Sabagay, sa kopay lang di barangay ito ti bangir ti kalsada. Ngayon madayo tayo ti baybay. Kasi nung ti karbingan tayo ngagkalap. Ang mga numaparitan tayo. Datang arti kapatbuteng ko Pagka aladan da. Ora ti baybay kit aladan da. Awan ti makastrik nga kalap. Sayang. Kagawad, saan nga babali na? Antayin nga itulok. Ngayon mawan ti maaramid tayo. No, ti akin kuko ka ito nga daga. Kit ilako na. Kasta nga rod tinapasamak manong name ni Mr. Fernandez imbaga na nga talaga nga damayat agumatan. Yung kung kwentaek, iti lifetime nga panagupayo, adado nga amang ti makortaak ng tilako. Sa mesa kapsat, amok no kasanot panangipatagyo ito dahito nga lugar. Nagruna ka dagiti batbato. Nga dita, ti bagapunan, dagiti ikan, nga babalin nyo apagkalaban. Imbagak, kini Mr. Dizon, nga no kayat yung lakid di, ti agpirma, nga awan pulos ti pa nagkedkedyo, iti pa nakailako da ito yung daga, ket mayakar kayo ti pagyanan, mabalin ko na. Nga pa nakunak, awang nga namin timayat kada kayo. Timakder ni kagawad man. Talagang sa amin kayat, sir. Di may kayat. Kaya kayat mi ti lifetime nga agup upat diso, nagdiswan ti balay mi. Para kada kayo, ngayon ti mapadisi kam ditoy. O sige nga rad, agpirma kayo kada tinaramin ko kasuratan. Ako na natoy, nga saan kayo umanukot, diyo kayat apanawan dito nga lugar. Nga dito mati iga makapapeles, tapos sanda nga mapilit, di kiti mayat nga gumatang ito dito nga daga. Naikang kami manong name tinamnama. When? Naikang kami tinamnama ko na, agsipod ta, awan tinaaramidan, da Angelina, manong name, no, hami akayat ka talaga. Ken sambut akayat taking ko. Nagtuloy nga rod manong name, ten nagpanagkalap, pasarag banni itak, mapanag iti yamay sa kadirak kalabato, makaalaklagid din iti pagapan ko, paladawa, pasarag dari kita may isaa, may ranget. Nukas nga makaalak dakkel kita isarek na ti bagina iti bato. Bumatuak-tuhanin na. Mapangko guy-guyudan mano. Narigat man nga mag-enjoyak met manong nemi kingga iti may sa nga malem nga adon di kiti naban ni ita. Hindi adamang pupukaw kanya. Edson! Hey, Edson! Ha? Ni Angelina. Manong naming nalakon na iti naban ni itak, bimato nga ka, bimasat, kakadano na ako iti sanglad, manong naming, bit-bit kon ti ubon ko mano. Pore lang ang duwa na rakkel nga ubon. Naguy-kuyutak pa gidit ka na dugda. Sige gaya, Angelina, ma'am. Adumanan na nakalapa, ma. Dito'y kami nagbibiyag. So, karod nga idibaga mong gatangin nyo. Siyempre, baka no, iparit yun to na kita kalap. Sige po na nga, sa aming impalubos, baglagi din ta sa nga nag-interest ni Mr. Fernandez. Iti pananggatang yo.
Ket pinirmami ti kasuratan ng mga ibagbaga nga sa ami akayan. Huwag nga rod, sayang. Sayang. Nabintas na ito nga pamastrikan no, ma-develop, magbaling ang beach resort. Umay danunen di kiti turista. Siyempre, no umay di kiti turista, agupada, iti cottage, kuno saan kita check-in da, kada kiti may pasdek ng hotel and restaurant, sa digiti cottage. Nabintas. No, manukat lang ko man ni Mr. Fernandez. Mayat ko ma. Mabaling ka din nga alukuyom ni kiti kakadwam. No, manukat da. Balbali nga kasarita yung Mr. Fernandez. Bagayo nga mayat kayo. I'm sorry, ma'am. Ngam oray anyat papasamak. Agkat-kat kami. Nakangingin na pa yan, ti panggatang mi ko, ma'am. Ngam, samot lata kayat Mr. Fernandez. Oray kasanot kangina, ma'am. Sana hanyong mabatok iti kinapateg mi kini Mr. Fernandez. Tayo sumat ang mismo tinagkuna. Iti tungpal biyag nga panagup-upa mi iti dagana. Adu nga amang ti makawartaan na ngem ti panangilako na. Ti kaawanton ti karbangan na ti tayo nga lugar. Sa bagay, mayat madlat nga pagbalin nga beach resort na ito. Ore saan kayo mapadisi. Mangukupar kam lang iti basit nga area. Mabalin masakupang ngilat ha. Tsaka mo, nag-interesa ka talaga ti pintas na tingo lugar. Nangaro na, basta makakita kalagita makalkalapam, pinanam, binaniitak. Sumatlaw makita nga sugat da. Mabaling ka diti gumatang manin. Gatang mamin. Sumagmano lang ti gatangik. Agora ka nga ma'am ta. Magawid na kabit. Inutikad balayo. Si Jai. Sumutak ka na. Kababayin ma'am. Maunti mabaliming okay lang. Hindi matalya ako anong name iti coach na naglugaran na. Abi ka siksika. Sisyak lang timay. Mailiwak eh. Kailiw mo ti baybay? Uwan. Ken kailiw ko pa iti mo panaamon makalapam nga ikan. Katsyak nga mangalap. Di mo kailiw. Natakit mo sa uwi. Kawan. Amom ka di Angelina, ma'am? Nga matagtagainom ka na kwa. May imagine ka. Ore mabalila, ore babae lang ti imagination. Loko ka. Baka tagtagi ko ay nakit imagination mo. Diyan ka tamat pakabasulan. Taapay. Agkras ka kanya. O sinong matilalaki sang agkras ka? Hangim daga kay langit ti kay papanan na. Langit ka kay daga aklay. Saan nagtungo makadanon iti langit? Tagtalin na itagtuli daga. Hindi ba yung nga di langit ti mo ba? Nga umagek iti daga. Oh? Imposible. Awan ti imposible. No, so talaga tinaikari. Edson ko na. Ewan Edson. Hapo, mayat sakit di manong. Uy, naggasad ka na Edson. Makaanubya ka iti langit. Nangirawarak iti tugaw, manunimi sa ako pinagtugaw isun. Abi di mo kaya tasumbre ka? Abong-abong lang ma'am, kalapaw. Namuna tadagamot laing ti panaka datarbi.
Ito lahat ng araw din. Sige. Ninanan ko kaya. Nang, ni Ma'am Angelina. Musta kayo, nana? Stoy. Ay, di kiti talo nga kapsat ko sumungsungat nga gapot eskwela. Upat kaya amin. Ulila kami inti ama. Haring na siyak ti kwa. Panaka breadwinner di pamilya mi. Babanti pa nagkalap. Babanti pa na. Ken baniit. Di kiti hadya nga roda duman sa dyan. Di kiti bangka di motor sa dyan. Mapapanda ti sa bali nga isla. Umanda ti yuda. Ta dito as nagbaten mamano na kiti makalapan. Ibag kiti tanalay nga agpana. Kasla ti ikan umasidag kanyak. Dumadag iti patak no kang agpampana ka nagbanbaniit. Ngam saan da nga makapana ti kaado di pampanaat. Kasla ayunan naknigasan. Kasla datay no mapanak agkalap umasidag ti grasya kanya. Tas agbay nga mapanak kami nagkalap. Kararag ka kinapod Diyos nga sabi ko tadot makalapak. Siyat na kasta. Nang, alam nyo dagito yung tinggaila ko. Kahit mangibati kati para kini Ma'am Angelina. Pinili naman. Ubunik nga rin mama. Bit-bidik to mapanikot sem. Hanak nga mabayagan na sa nga malayas. Ano bahid na ita? Ma'am, libre na. Talo tinapili nga darakkel. Ilibre kong kang kati talo. Talo? Anat meaning ti talo? I love you. Naisayat nga may bagag tirik na. Ngim ti mapaayak ka jak may bagag nga ti I love you. Pag ko nang mamapaay ka. Imposible ma'am. Edson, kinapudno na ka didamo ka makita. Didamo ta nga managsarasarita. Pati sak ka jak mawatan ti bagig tirik na. Kahit mo sawen? At kahit kamat kanyak? Panag ko mga sangan rumbeng. Ta sigurado lagi di. Di da kanunungan ti kiti parents ko. Kan di kiti kakabagyak. Nga padami nga damabalin na. Ape nga siyak. Nga anak ti may isa nga. Nang ato tirang ko na. Nga dati armada. Ken may isa nga businesswoman. Ti makinubyo ti kas ken galayeng nga pumapana bumbabandit. Soldado kayam di amam. Dandanin nag-retired. Ni mamamat, tapindas ti business na. Siyak lang ti kakaiso ng anak da. Nagraduarak matin. Kahit ko ti mangipasdak ti negosyo, ito nga lugar, hindi mo kahit ni Mr. Fernandez, nga magatang. Kahit mas pagarigan ta, hamugad katangin ta o paim lang. Basta talidad nga kukuha na. Kasi matlatin pa nagkuram itay nga, mabalimot nga maraming nga beach resort, hamalahan lakid di mapadisi di balbalay mi. Hanggang nga tamat nga makasinga. Sa bagay, gusto ka. Di lang mabaling nga tulungan na. Nga niya, nga magkisarita kini Mr. Fernandez. Saan ko ang katangin? Upaak. Magpaarami dakto ti plano, mabayan ti agayem kong architect. Maaraming ti kalsada rito Laoden di Balbalayo. Sa Noda Space. Kapag ipatakdiran iti function hall. Panaka-restaurant kan puti ba sitlang hotel. Mabalimit siguro. Kaya dapat nga saan ka mapanti likod? Likodan di Balbalay mi. Sa bagay. Doon nga to ti building, ma'am. Ayan. Ore adda ka ti building. Medyo adayo ka ti baybay. Mabuyam. Yeah, good idea. Tinasikan ngamin dito ikat saan nga mapadisi di Balbalay mi. Adda matry to obey nga mapaniti restaurant and the hotel. Adamat right of way iti naka-check-in dita nga mapaniti karigiti Dracula ba to. Mabalimot nga talaga mang-develop iti cottages tunggal ba to. Hanggang lang nga maparitan nga kalap.
Saan ka pala mapadisi? Very good idea. Agam anak, Edson, bakit may tutulong mo kanyak? Panagkunak, mabayin ti tulong mo. Kat talagang ma-develop. Amam ka din no, at beach resort, hotel and restaurant, dito nga malipasdek. Makatulong kami pa eh. Para iti kaanda ti trabaho, dagit agendig dito. Wen, kas kumakeng ka. Mabali mo matlat at irapin ti mapanagkalat. Ngayong tulungan na. Agbaling ka nga caretaker ko. Baling ka nga assistant ko. O nasikat akin assistant kanya. No kasawa tanton. Di kukuam kukak matenas yay. Ay. Angelia. Mabainak la kumangin. Kahit kangara ko pa Ngam kinitak taglawlaw manong nimi at doon kita aglabas nga tao. Sa may isa, anak pa'y nakadigos. Napagkat pala di bagi kabata. Nagapu ki di bye-bye. Mabalik na kading orayan. Malayusan dito ginatang ko keng ka. Ay, regalong kunak ko ma. Eh, mabalin naman nga ilaan ti ice. Ice? When na kumatang ti ice? Ha? Taikan na pala ti ice at saan nga malayos. Basta narod ti inaramid ko manong nemi nangalak pa iti basis ni styrofoam yung pangko ti styrofoam sa ako inkan ti ice. Saan na pa nagdiwos, nagsukat, naka-short, ken nakasandu at mano. Makita mo ang madsyo ti bagi. Huwag gayam, kahit mong merienda. Ano ang may merienda? Ano, siyak ti bang pamerienda kaya ka? Manong nemi, inalak ti ima na sa ko ginuyo. Uy, pangipanam kanya. Hindi ta unay. Awan di kini kaabsat ko nga ni nanan. Idi tarak ko pek sa ko agkan di kini bibig na manong nemi. Numakita na kam kuma kapet gatas napugut ken na po daw. Kaslasaan ko pa lamat yan manong nemi kasla tagtagainip laing. Unang tagtagainip pagkadilaing. Nga umarakop kan mga agek tinabayagan nga imimaginek nga babae. Tinyarig ko nga langit. Gusto di ko na bayam nga ti langit iti bumabang umagek iti daga. Daga ken langit. Nagtipundan na. Adamat pa nakakwarto manong nemi daytang kalapaw ket sadyay ngan sarek ko iti kama manong nemi naman ikamanlaeng ket sa awan ti kudso. Dito'y kami nga naggabo manong nemi ken ni Angelina. Jak lapat yan manong nemi dagpadpada kami nga lamo-lamo. Idi kastaunayin manong nemi tinak panang kinikinit kadig iti birhen nga bantay iti barukong. Naglinis ka nagpudaw ti kutis dati nga babae. Stainless man. Nalaingak mo ta pumapana at ngarod ken bumabatok manong nemi. Binatok-batok ko pahay manong nemi ti saan pa'y nalukatan nga kuweba wano di suor iti nagbaitan dagiti nakapudpudaw nga legs naman. Nakastaw na iti asog ka na reng-eng na. Kaslamay salang tagtagainip. Idi tagkuek isu naman. Virgin ni Angelina manong nemi nga tinagikuak ket kastauna iti panangkayat ket na kaniyak. Iti tumuknon iti langit. Kimayat ket manen manong nemi di mapanak meten ket indayas ko digiti kakabara ag kakapudot nga liquidi manong nemi ti uneg ti langit. Silsanak pa ilang mamati. Ken uri isuna. Hanson, apay. Ano ti apay? Apay naramid ta. Apay nga manutak. Apay nakalalis to nga naalu ko'y tirik na. Gabuti patpatig na. Ken ipatpatig kami, Angelina. Kasan na mamuan ti papaki ni mama. Saan ka di nga kasagana?
nalaksidan da. Ada bukod nun nga kwarta. Takayat mo tagnegosyo, di ba? Ada da ita na makapagtinulong ta. Yung magbukil, tirapahan mo. Pagbalinan ta ng beach resort dito. Oray no, saan nga may kat, dagiti balbalay, wano kalapaw niya. Ngem tinatungpal manong nemi kas nagayatan mi matlaeng. Da kami ti si magpat nga nagpadaya. Babayan ti tulong manong nemi ni Angelina. Balbaliw nga ipasdik iti kalapaw mi ana ipadaya. Tapno iti kastak iti hotel and restaurant. Iti agpakita nga dagos iti igid ti baybay. Nati kalapaw manong nemi kat nagbaling nga konkreto. Mabalimot lahing iti pananggastos ni Angelina. Wow! At nagbaliwan ti amin manong. Saan kami mabagbagyo, tanong magtabagyo, manong nemi nalagdan, ti balay mi na mampayhamot unay nga darakil. Ngem sementadon manong nemi ti datar, ken diding, ken saanen nga atep, nga nipa, uno panaw, no tiket galba. Ken adan kuryente. Gabutan ni pasdek nga ruden manong nemi ti hotel and restaurant, ken kastamutan digiti na dumaduma cottage, iti na pagsisilpo nga darakkel bato babaen ti panakarangtay. Saan nga ginatang ni Angelina manong nemi dayta nga lugar ngem upupaan na. Tapno nagtalinaed nakukwalat ta ni Mr. Fernandez. Tanokas kasanulaing mabanin na nga masubling asublatin dati ang beach resort. Naging gaman ng naming agsikuken ti masansan nga pa nakalipat mi ken Angelina. Kadi di maamuan manong nemi di rakel nga masikug ti anak da imay da mismo kanyo. Torantado! Ambisyoso! May saka lang ang manghalap. Sino ko kabta anak mi? Kakaiso ng anak mi. Amang kadig mabaling ka mo papatay. Kinunat ti ama ng soldado. Ket no papapatay da, makabasol kay kinapod Diyos, sir. Ken, maulila adagos ti ama ti apo ko yun. Agay na kami in Angelina. Anya ka magdiferensya na, sir? Ti mangalap bunubak nang nagbaling nga manugang yun. Saan ka diterang sken? Ket, ti mangipatpateg, mangilala, mangdungdungo, iti anak yun. Sir, mabalim mo met, idag tinulong. Gapo ka dito sana ka naggraduar. Kaya mabaling mo matagbaso na kayat kung uri sa anin. Makapagtinulong kami kina Angelina. Para, iti panang patakdar mi, tinaragsak nga pamilya. Ken, panang padakkel mi, karag iti agbalin nga adong apu ko yun. Manukhetyo ka apu ko. Ah! Nalalasaan ka nga pungtot pa, hani. Awan ti maaramin ta. At daking kuha ng tiragsak ti kakaiso ng anak. Laksidan naman, awan kas ka, awan, anyaman na kayong kuha na, kabaylan na magtentag biyag. Iso nga awan tirumbing aramidan da nun, di mangawat ti kinapod no. At ti manugang ta, ket kas, kini Edson. Awan ba't sa pulam kayong kuha na ta, sumadlat nagkunang na, dung dinantupulo saktan mo no pagsangitan ti anak. Awang nga ro tinaramidan da manong nemindo di matla imanugod. Kaya iti mismo nga beach resort manong nemi iti function hall iti nakaangayan ti reception. Ken isumot iti igid di baybay iti beach resort iti nakaangayan ti reception. Paragsakan na siyempre. Nakaasawa iti nakapinpintas akas kini Angelina. Ken naddan kami iti pagtintinlungan nga negosyo. Babayin ganyak manong, napagdiraduar, napagturpos ko amin di talo nga kakabsat ko kunak ko. At syempre, naadaan kami mat iti inum nga anak kini Angelina. Gabot takasta ti kayat, dapapakin ni mama, di kiti katugangak, nga kaado di kiti apu ko da. Numampay may sa ti anak da, nga madu di kiti apu ko da.
Nagtuloy manong nimi ti panangupa mi ti nagdiswan ti beach resort ket nadan kami ti pintas ket nagkalabalay manong nimi iti asawak nga tamtamnawagan mi iti napintas nga baybay. Maba naglatamat agkalap. Isut na kay ruwamak manong. No kasta nga malpaskon din asken nga obra iti panakamanage ti beach resort panak matagpana kita maragsakan nga takas iti dati nadulat tamat digdi mapanaak agsidak met iti fresco ken naimas ng ikan. Nagtuloy ti pintas dito ka lugar ket nagtuloy ti kaadad iti tourist iti turista nga umay ag check-in kaya agpalailang iti daytoy nga lugar. Dito nga ron ti pagkasalitak manong nemi ket thank you ti anos mo ilaing mo ng iba ng ngibasa ket sabi ko mate nakaibate akmat iti adal liwliwaken pagsalmingan ti biyan. Tuwing nga ron agyaman nga pagayam mo Edson. Thank you, Edson. Thank you mat kadagiti nagbuya.